Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Brate, terigi nosite pari, nije Kebedive najbogatiji narod, zato što mu nijedna država nema kraku od 33%. Danas ima samo Makedonija. Nema novih pajkame, nema novih pajkame, nema novih pajkame. Did you ever think that we could be so close, like brothers?